Obožavaš igrati igrice, ali igranje ti nije dovoljno. Želiš napraviti igricu? Pridruži nam se na PyGame radionici u kojoj ćeš napraviti arkadnu pucačinu koja je u pozadini videa. A kako se to radi? Pa prvo moramo početi od kontrola. Napravimo igračevog lika i omogućimo kretanje po ekranu. Ne brini se za lijepu grafiku, to ćemo kasnije. Zatim ubacimo neprijatelja, to jest asteroide. Oni su isto ružan pravokutnik, a strpi se još malo. Sad ćemo ubaciti mogućnost pucanja. I evo, jedva si dočekao da ubacimo grafiku. Sad igrica liči na nešto. Fale nam zvučni efekti i pozadinska glazba. Što još? Ah da, pa svaka igrica je bolja kad se ubace eksplozije. Ubacimo još živote, tako da kad umreš da imaš još šansi. I na kraju ubacimo u igru power-upove, to je specijalne moći koje pomažu igraču da pređe igricu. I voila! Napravio si igricu. Nakon ovih osnova možeš se potruditi i ubaciti nešto svoje, poput zločestog vanzemaljskog broda na kraju levela. Zanimljivo, zar ne? Pridruži mi se i programirajmo zajedno. Za više informacija pošalji mi mail na nevenmazic@gmail.com ili pročitaj više na mojoj web stranici.